a feletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. Alright, mo telechi wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM. Kudu e jo culture space ba itla wena. Apare a ga o tshepagale kudu ene ka nnete rore a ba gona batho ba e le go gore a repela le bona ga ba re tshepagalele motho wa gona a ge o re o tethegile ka yena o no shiruganyana gore o wele fatshe ge o mo sebela ditaba yena o a di fetiša ge o mo roma gore nkonkele molaodi e jwale le jwale yena ga a fitla mola ga a di jwale le jwale o dirolola jwale le jwale jwale ke ka lebaka le e le go gore batho ba dula ba e kwa bohloko gore mamang ke motshepile ga ka na ke yena ka ntirang jwalo na ke yena ka lebaka la gore batho re no boela gona ka mola go kgaitsedi ya rena ausi Mpho ke moka a tšwela pele a gore a bela a ditaba tše ausi Mpho ke leboga ke sa bolela ke re ke sa hlaloša ka mola go ela mojarata go tletse diphoofolo a di refe boroko a di tliše kutlwana a re be le peace seo se planang gore a se dira se fofolotša a se tšwelele o sa re ke se ke swere se go tšwa matsogo re ile ra tšwa ra kgopela thušo re ile ra fihla ka kwa gola baroka bona re ba re boditše bothata gore ke eng e fela ra re bua re dula fase re bolela motswadi a rena re tlhanogela re hlapa matsogo a kwile bothata o di kwile ka boka ene ba itse ba bolela go se gona se a se phegilego ka moka tse ba di boletšego ke nnete e fela re hlapile matsogo a re botša ka mo rena re tlo bonago ile re se ka mmala ka kudu mo go tla mo masheleng ene ga ra go bua ka kwa gore bana ke mo ba thomeng balla ka kudu bana ba bona bana a ke bone ngwana ke bolela ka Facebook yaka re be re dutse ka kitchen a imella ngwana a ya ka moreng ai ke dutse ka kwa manona le tengwe re emella sesi ya ka moreng o tlhola ngwana ba bashimanyana ba buile ba hlapa ba dutse ka kwa lena ka kitchen ke a mlata ke hwetša go robetse mo ke re gane gore mo sa change wa apara di pijama gore re robetse ka diaparo a wa fore a ke re ke be ke emetse ngwana wa ngwanyana gore a hlape a fetse ke re wena ke re ngwana mo fa ngwanyana tsatsi ka re ngwana wa ngwanyana ko wena ka mo gore a mo fa ngwana ngwanyana gore yena o ngwana ngwanyana o ke re okay o ba hlapa kae ka re mo go bo go hlapa o mratho wa go ba bedi mo shiba le bile ba feditše ba dije le nna ka kwa kitchen o ba le gona mo le bona ba hlapa ke ra wa bene ga jo bolelang ke go kwe a fa wa motsiba motho o bolelang ka ena na o re wa motsiba ba le ba motsiba ba motsiba ile ba tsena le ena sekolo so ngwana o ga bla le bona o re ba nyakang o rawa ba bolela nna marabe ke metšena gore a hlapa fetse ko dio dia thoma go thathafa go tloga tšatši leo ko se ke no dula ke mokatile ke mohlokometše ka mehla ke roba le bona nna most of the time a ke robale ka re ba bolela o mono ra go ga tsoga gore o šale ba monyako o
wa ka o monyane ena o no wa hlaba sello a lebella ka mo le ka mo a ke tsebe ngwana o bona nna a ke bone selo ke shala ke le khakanero ke a gakanera ke le go mhomotsa ke tsoe ke rapele awa ke sa re ngwana o feditse ga ngwana o sa bolela gape malo banyana mo ke no kwa ore dira ka pela ya ore re tšhentše karata ke a phaphama wena o bola le mabušigo bo rama o le ka pele bile le tšhentša karata ya mang o šupa wa ka o monyane ore karata ya o ke re ke karata mohuta manye wena ngwana o ka rona le karata ya tleliniki fela awa ke raya banka ga botse o bolela le mang o re nna ke bolela o sa bolela ka ena ngwana ola o ba re ena wa mmona nka se kgone o bola leina la gage ke ra o ba wena pele o tšwela pele ngwana wa gago wo o ne le mengwaga me kae o na le 17 ke ngwanyana ke ngwaninyana and then o a mmonang a bonang ke ena a nnoši ebile a kgona go communicate le ena o ne le mengwaga me kae o le ka le second born yaka kwa 2011 12 13 okay Yes. 2011 gora o na le bo ma 13 years Yes. and then ngwana wo a phelang ka mo lapeng la geno a hlapang le bana ba lena a bolelang le bana ba lena ebile ka nako nngwe a robalang le bona ka kua ga bo ba tseba gore ngwano nakong tše dintši o di fetša le ka moga ga geno a ke tsebe gore ba tseba go ba jwang ka gore last ke bereka lebenkeleng nna le leng tsoko mare o tlile le bona o tlo ba rekela difounu jwale nna ke be ke sa mo fetša kere jaanong ke tseba mmage ena gabotse ke kwa mongwe ore wa mmitša ba re bang ke itse ke fetša go rekišetša mmage bona ba rekile go nna bele mmage o itse a re yo nna ke ba fetišebe ke nyako reka go wena jwale ka lebelela mmage a ke kgone o bja taba e fela ka re ke kgopela o emelele le ngwane wa gago o mo šetše and then wena o nagana gore ge ke go kwa gabotse ga o ne kgopolo ya gore ga bongwano ba seleka o ne kgopolo ya gore ngwano o a šomišiwa nna ke beile le kgopolo eo mohlomong ngwane o a šomišiwa ya gore maybe ga ga ba seleka a se a ntlela ke beile kgopolo ya gore ngwano o a šomišiwa ka ramma ka re ke kgopela o hlokomele ngwano a re ye ka re ke kgopela o emelele ngwane o mo emelele a re aowa ke a go swara a se ga jane ke mmone yena ngwana wo bana ba gago ge ba hlapa le ena o a hlapa o a hlapa le yena mara o bona ke wo fela o mogolo and then ntle le walking go ne le ba bangwe ba e leng gore ngwana o ke ena a tlang ka mo ga bolena a nnoši goba ke ena a bonagalang kgafetša ke ena a bonagalang kgafetša mara ga se ena a nnoši a ke kgone go kwešiša okay and then batswadi ba lena go direla ba separateile nna batswadi ba ka ba ile ba separate around 2010 ne ke dira matric yes ba separate mama na sa dula le rena gae papa ka boela ga gabo mama a dula gae until ba monyala a nyalo mo monga and then a le tlogela mo ke a ya lenyalong la bobedi and then kua le ngwana lenyalong la bobedi mathata a ka molapeng leki ga a nape a ye maemela awa jwale ka motswadi awa re fo ba bana re šetše re noši ya o ka tšwela pele ka tšedi so re šetšeng re noši ka mola awa di a mpoela ke lekile mo ke emetše makga a mararo ke ya ka mo go ba ka o nana wa go ba go thomiša fase ke ya ka mo go thomiša fase bile no morago na wa bile go be le west ka le nna ona mašheleng a manyana be ke le ka ona a le nantšwa matsogong a ntšwa matsogong go ke ya ka mo ke felelwa pelo kore a ke ratege le nna a ke bona a ke sa ratega ga se gona sa ka se lokang le di-relationship tša ka aowa ke na le bana ba ifonna le papa ga bona ba ntlogetše ke sa dula le wa ngwana bise 4
le ena a matšetšana a awa a go sa le monate o no ngalela ga nyaka a mpotse ka mokgwa ena a mpotse kore ka mokgwa nyakang pelo a ga iqole a mpotse mo mama separation ya mama le papa e tlile after mama le papa ba nyalane lenyalo la go felelela o ba ka lenyalo la hafo le le bitswa la magadi ba nyalane bona ba ntšhitše magadi be ba shota ka go hlaba bona be ba shota ka go hlaba okay ka gare ga separation ya mama le papa le šetše se naming efe ya mama goba ya papa ke ya papa ke Mokone okay ge le šetše ga Mokone le swanetše le bitše ba le feleletše taba ya fane ya ga Mokone e felelele ka lebaka la re gone jwale re bolela so lena le le ga mang le bitša ka fane ya ga mang le motseng wa mang le bitša ka ga mang nna nka no re ga botsebotse re Mokone ka pasa ka gore ka mola mogekولile ba lentšha le ka matšatši a re ka mola motsolo te ka getše yena ga se ga Mokone ga se ga motho tšatši leng a fela re ke ga gabo ke re ga gabo fane o bolela tshehlo o bolela matentši a re sa tseba rena re re ba ra gakanega le išitše ke mang ga Mokone batswadi ba tshuma bana ba re mola mollo o tuka ba yamela ka thoko ba tlogela bana ba ne ba nnoši ba le ka gare ga kgabo ya mollo dilo tša bana ge di thoma di senyega batswadi ba thoma ba tswela pele ka bophelo ba lebala gore ba akile bana ka gare ga mollo e leng gore ke bona ba ba swantšeng ba tle ba bantšhe ka mona nto mathomo ye e leng gore e senyetša motho bophelo ke batswadi ba gage onkwešiša nto e le akileng ga go le kudu ke taba ya fane taba e ya fane ya ga Mokone re swanetše re ša le morago re ilokišeng re e beeng gabotse gobane ge re ka se ilokiše a go kgonagalo relo tša lena di tle di loke mmago lena o agile motse onkwešiša mmago lena o agile motse a re o gane okay a re tsebe se se mo phušitšeng gore yena le Mokone ba lwe ka tše ba lweleng ka tšona mama ba feleletše ile gore wa tšwa tekagela motse ke eng fela se nna ke se tsebang ka maela ke tlong go lefa ona mme le papa ge ba thoma ba separata ba tlogela bana ba le ka gare ga sefane se se rileng medimo ka makana o tsere medimo e thoma go baka ene a gone modimo a nyakang go tlogela ngwana o e leng wa gaga a monyetšeng modimo mollo mongwe o thoma go protecta ngwana wa gage o mo nyaka faneng ya gage and then ge le ya go tloga mola le mova le ya mo le yang gona le tsamaya le fane yela ebile le fihla e le godiša ndane thoma go ba bothata because badimo ba ba le ba bansantše ba fele ba etela bana ba bona mo bana ba bona ba leng gona go ntšwele dilo a di loke a di sepele gabotse mama o ra ga e tsene o kae mama o Mateslop alright ke rata go le thuša le tlile radiong go bontšha maikemišetšwa gore le nyaka gore ke le thuše fela be le sene tšhelete ya go lefa ke a rata go le thuša ke ya go tsena jwang ka motseng wa mama mola mama a re yena ga a di tsene ke kwa bohloko go le bona le lesogaetšedi le sa nyalwe le sa bereke la swana le batho ba bang dilo tša lena di sa tšwele pele go njwale ge o lesogaetšedi o nyaka motho ga a ka re wa go nyala o nyalwa kae sefane ga se paseng fela fane ya motho o thoma go e kry-a ge ba ga bo papa ba thoma ba etla ba kokota le tšea fane ela le išitše ke mang ga Mokone motho a le tšereng a le iša ga Mokone ke yena wa santšeng a tsebe gore bana ba ge ke hlala ko bantšha jwang mo faneng batho ba bereka batho ba tšwela pele lena maphelo a lena a eme stand still no ke gopela go botiša pele o tšwela pele moroka le nagana gore ke mangwe le communicator le ena thata between mma le papa a kere papa o boetse ga gabo
mma o dutse lenyalong la bobedi ke mangwe le communicator le ena thata between bona le ba babedi ke mme sometimes le gona sometimes and then go ya ka lena le nagana gore ge mama ke ile ke bolla le wena kgaitsedi ya ka mosegarenyana ko go botsiša gore mama o a tseba gore le ngwaletše pitšeng tše kgolo wa re jwale moroka ke ibotsišitše potšišo ye ka baka la gore ke kwešiša gore kapa ke tseba gore e ka tle ya ba challenge ya gore ba go thušiwa jwang batswadi ba sa dumele gopola gore lapa ga se la bana lapa ke la motswadi and then ge bana ba re a tlhaka motswadi ka bo yena a re nna ke emetše mola then e ba boima go batho ba swantšeng ba le thuše gore ba tswele pele mara ke nyaka gore go nwa leng ke le itlireng ga botse le mogala ba kgone go e kwa ga botse gore thušo ye a ka lefang yona kapa le emetseng gore a lefeng yona e dumeletšwe go tswa ka matlhakoreng ka moka le mama re ka mo founela mohlomong ra ke re apolele go tswa go yena gore mogala bo ke ga a tlo le thuša go se ke go ba le ntwe e tlang go moema ka pele maphelo a lena a boima especially moroka ge diphoofolo tše di tomile go phela ka gae go e ba le ngwana o e leng gore kua metseng o bona ke batho fela ba ka mo gae dipotšiše gore tšatši le lengwe ge ngwana o a ka tla a swarega straight ka mo lapeng la gabo bake mphakathi o ka se tle wa mokweša bohloko nang o ka mokweša bohloko ke nnete wa bona malome ka kapa bosesi ba godile bo abuti ba godile nako ya tsamaya ntho ke e bolelang ke gore ba bona dilo tše dintšhi tša go ba makatša ene a gona bohloko ba gore o le mo aging e bosesi le bo abuti ba le mo go yona ngwana a go kgopela ranta o mmotse gore a ke nayo ene e se ka ge o dira ka bomo a gone monno a ka nyakang go se bereke a gone sesi a ka se nyakang go se bereke ebile a ka nyakang gore yena a nyako o nyalo a nyako dira sengwe bophelo ba lena sesi gore le sa hlele ke dira so ke lebaka la gore dira tše di lemogile gore sedimo sa gabo lena se tlhakatlhakane dilo tša lena di tlhakatlhakane dilo ga di sepele ga botse baloi ba ba bona gore ge ba lenyaka le target ya bona ba le kry-a ka pela that's why ba roma le batho ka mola gare ga lapa ba tlo fetša ba tšea o mongwe wa ngwana ba mo šomiša go swana le o le mmonang a tlang ka mola ga ya dirang dilo tša go se tsebalege ge bana ba tsamaya ka segagabo rena mme le tate ba loile ka segagabo rena re a laela batswadi ba dia buala ba phasa ba re banna mo re ya bethwa re kitimišwa ka dilepe mo re ya tlaišega banna re tšea bana re boela ka gae ka gore go njwa le sesi ke tlo go botša taba ya gore mama o sepetse go njwa lo malapeng a batho a ke re le re o nyetšwe a nyetšeng lena o le tlogetse ka lapeng lela kere so go njwa le lena le nyaka badimo ba bolena ba bopapa go lena goba le nyaka go ya mo mama a yang gona awa le nyaka badimo ba bolena alright ge le bolela le mama le mmotsa gore le nyaka badimo ba bolena o reng yena pile ya ngere e bolela le yena e a tsene ga mogokolo o na le kgang ba o botsa ka mokgwa gore tataphela rena ga di tsene o tla re botsa ka mokgwa botata gore nna ba leng ka gona a fetša kana mokgwa bo malome ya lena family tša bommago lena le a kwana le right ga lena ga botse le kwana le mang lena ga re kwana re nnoši bo malome ba rena ba dula kwa rosetekane gore group ya ka kwa e kwana le noši ka kwa la tseba re nyaka go kwešiša goreng thušo ye le tlang go thušwa ka yona gape le gopoleng gore ge e ka ba mogala bo o tlo gore ga a le thuša a le thušetša godimo ga mokone go ra gore ba ga mokone ba swantse ba be involve because a ka se lokiše sedimo sa bona ba se gona and then ge e ka ba le re rena re nyaka go boela ga borena mogolo go ra re go tlhokega bo malome ya lena gore a tla kgone go le tsamaiša dilo ga botse
a ke re se ga bolena yena ha se tsebe mara ga ane le ba ga mokoni ba tlo kgona go mohlahla and then ge le ne le bo malome ya lena ba tlo kgona go mohlahla mara putshišo ke gore ga ane le lena le nnoši go tlo diragala eng ka gore motsola wa lena o ile wa begwa awa a senke wa begwa nna ka re ke bitša ka sa ka sefane sa gago kana ke nna kwa makua nna makua ke ama makua ke ya papaka and then 2 year ba bitša ka mokone ke ya papa go bona wena ya papa go e tsere kae a bona ne ke tšea pasa e feila right through ka re ke thopa ke ba re e ke etswa ba re tšea ka makua ene ya tšwa bona gona mo ke tšea makua bitša ka makua so ga gago ke gama ke mo ga makua so makua a nyala mmago a di a selo mo go tlhafurukana moroka a bana malome ka kapa nako nngwe gore bana re be re dumele badimo ba bo bona ba botate ba ba tsenela ke lebaka la go bona seemo se se leng ka gare ga lapa la ga bo bona o sesi o mogolo ka molagae o bitša ka makua a wa nyalwa ge o ya go nyalwa ka ge o lefaneng ya geno ya ga makua o nyalwa kae ba ga makua ba tsena jwang nna e sa nkemišitše tlhogo a re tsere ko o nyalelwa kae alright ge o le sesi o mogolo mme o tswile ka gare ga lapa mme o le sheile ka gare ga lapa mama go lena o le malapa a mabedi ke le la mashiding la mataislop alright le la ileng go lona ke la fane nngwe a kere le la ga bolena o le tlogetše a re ke gamang a tlogane o tlogetša re ka ga mokone ne ntša go bitša ka mokone o no itšea no ya alright mokwane o go godišitše wena ka no bja ka mokgone o godišitše ke mokone alright o ne bothata ba go ba wa ga mokone nna ke na bothata ba boile mtato mokone a go nyake ao alright o ne bana ba ba kae gone jwane ana ba 5 o na le bana ba 5 ba bitša ka fane ya kae o ye wa mathomo bitša ka sa gabo sa bo papa and ba ba 4 ba bitša ka nna ka mo makua o sa dula le papa awa go kile go ba le problem ya gore dapo ke imile ngwano ne ke tsamaya tleliniki ka bika ngwadiša ka mokone ke sena pasa ka re ke sokola le pasa ka ngwadiša ka mokone ka rata tleliniki e tla ka sepetlele ke belega mo karata ya ngwana ba ngwala mokone so ge ke kry-a pasa di shere makua e re fitlha kwa re tša di-certificate o apala gona mo ya gane e faila right through certificate sa gona ka tšeiša ka papa ga sa dumela so wena le bana ba geno a le bitše ka fane e one bana ba gago ka lapeng la gago a ba bitše ka fane e one fo e bitša ka makua one bitša ka sa gage se mathata a gago ke a mantši mathata a gago ke a mantši so go nwa le papa go bana ba le a le sa dula o papa go bana ba re sa dula ke šetše ka o wa mafelelong le gona a ke tsebe ke re ke a dula gore re dirang a le tsebe le diang warra nko re tle ka mo go wena ka mo kgaitšedi pele o tlo bja tša gago ditaba o bontšhitše gore gantši a le bonane ka leitlho le le tee molato keng tate ka kapa dilo ka moka be di sepela gabotse go no fela go e tla ntho e la gore ke fele pelo ke tlallane bošego ke kgone go robala ga rampa bošego ke no phaphamang ka re ke a tshela so tlo loka warra o tlo loka moroka a ke tsebe
monna o a nyetseng mma lena gone jwale o monyetse ka nyalo la mohuta mang o montšheditše magadi and then a mo nyala ke stebe ke ka setšo o ka botse o mo tlhabišitše ba ba feditše feditše ba saina okay moroka a ke tsebe mara ge go ya ka mokgo ke kwešišang ka gona mma go bana bake a ke tsebe ke tlabe ke e bea ga botsenana mma go bana bake nna go ya ka kwešišo yaka ga a sa borota mo lalapeng la matšhiding a sa borota kore ene ke kwešiša gore le ba gabo ge ba šalle ba monyadišitše ba kwešiša gore o hlalane le mokone and then potšišo e nna ke dipotšang yona ko gore a kere ge batswadi ba hlalana ntwe e dirileng gore mokone yena a tšweka ka mokone a ye ga gabo a sa no dula ka molapeng la gage mosadi a tsamaya go nyalwa ko pele ke eng so potšo ko gore gone jwale ka molalapeng le la ga mokone bana ba ke gore ba thušiwe go swantse go bolelwe le batho ba ga mokone go ba bo malome a bona na because if o ka checka go ra gore ba le ba ga bomma go baki a ba recognize mokone jwale ka mokgonyana a bona ba ne mokgonyana a bona wa banyaletšeng ebile a tlhabišitše ngwana a bona e ka mokgwa o e bjang potšišo ke gore ba gabo mme ba nyadišitše jwang ngwetši ya ga mokone ba enyadišetša batho ba bangwe potšišo ke gore ge mosadi a nyetšwe a tla a boa a pallana le monna a boa ka gae a tšea ba ya go kgora motse bo malome ba re ge ba kgora motse ba tseba re motse wa ngwana bo bona ngwana bo bona o ba a nyetše ga moremi o tšwa go hlala ga moremi a boa ga maubane a re ga a fihla ga maubane ra mo amogela bjale ka ge e le ngwana bo rena ra mo tšea ra go mo hlomela motse gomme motse o la ra o bitša ka mokone gore ntšatši le a reng ke bone re tšea ngwetši ya ga mokone re tšea re enyadišetša batho ba bangwe le nkwešišitše go bala nkwešiša ke nyaka le rala nkwešiša ka tlhakoreng le lengwe go ne ditšo kapa batho ba sa tšeeng magadi jwale ka lenyalo go ka be go diragala gore ba dumetše go monyadiša because go ya ka bona o la a nyala ola a kere go ne polelo ye nngwe mo ditšong tše ding bane le gore magadi ke dipompong lenyalo ke motlhobolo so ge ba monyadiša bona go ra re go ya ka bona ngwana bona ba se a nyalo e jwalo mara fela se ba swanetšeng ba se tsebe malome ka kapa a re gane magadi ke motswa o swere magadi ke motswa o swere ene motswa o swere a ra gore mokgonyana ga a tsena ka gae le seke la mo lelekiša ka maswika le tsebe gore ke mang ge a etla go e ba le bana ka mo le tsebe gore bana ba ke ba ga mang ge re nyaka ngwana bo rena re tsebe gore re monyakela kae ge ngwana batho a hlabetše ke letšatši ka mo re se ke ra ke ra re mo lelekiša ka dilepe le badimo ba tseba gore o go ne motswa o swere mo go yena mokone o sa kokotletša ge re ka lebelela taba ya magadi gabotse ke basadi ba bantšhi kudu ebile bokoko ba e leng gore gone jwa le ba ka gare ga metse sa le ba nontšhetšwa magadi mosadi wa ntšheditšweng magadi ga a dumela go fetišwa gobane o dumetše go bona ke batho and then batho ba le santše ba tle ba feleletše and ge e le gore le a pallana kukang magadi a batho le a bušetše morago mosadi wa Josephaneng se e ganega ge bo malome ba ka re o ga e tšwa go kwa bogadi bo ba boa ka gae bo malome bona ba boa ba tšea dipeke le digarafo ba ya go kgora stene ba se bitša ka monnola wa go ntšha magadi ba re ka moke ga mokone ba tšea ngwetši ya ga mokone ba tšo ba e beile mola ngwetši ele ge e thoma e bona ba bang e boa e re ke a nyalwa bo malome ba re dikgomo ga ditle
ka se yage foundation godimo ga foundation nngwe so gore re ba agile metse mebedi godimo kore ba agile motse godimo ga motse o mongwe now stepe sa mathomo sa go thuša batho ba re thoma kae ba re ba nyaka gore mokone a banyale lapa le la ebe la gage potšišo ya go ba gore na mma go bona o ba le metse e mekae ene gona ge mokone ya banyala re obereka jwang gore setene sela se fetoge e be sa ga mokone gobane setene sela e ka se be sa ga mokone se rekile ke mosadi se rekile ke mmalena o ka re ba se rekile ba se rekile ba babedi o ba se rekile le ba babedi gore re ke sa ga mokone alright lena ge go le so bo malome ya lena ba swanetse ba lenyadiše le yeng ga mokone ka go felelela ene re swanetse re lokiše taba ya mama le mokone ba kwane gobane mama ko mogolo go njwa le malome ka kapa go njwa le mama go ka re re ka re mokgonyana shu wa nyala o nyallwa kae ka gore o ka se ye go nyallwa ga bo mmago a re ile lenyalo ga gabo molao o re ge mmago a ka nyallwa ka ga gabo a go sana lenyalo le lengwe la ngwana gage le santse letle ka gare ga lapa la gabo gobane lenyalo le feditše ka mmage le ya pele ngwana ga a nyalwa o nyalelwa lapeng la mmage ene a kere motlhobolo wa ngwana o ka se tšwe mo go tšweleng wa mmage a go kgonagale a go kgonega motlhobolo wa ngwana o ka se tšwe mo go tšweleng wa mmage a go kgonagale so re swantse re ye go lokiša taba ya gago le mokone fane ge ile mo go wena o mosadi o ka no tsoga o nyala ke moremi go sasa wa tsoga o tšhentšitše fane o le moremi mosadi a swane le monna o phela ka fane go ya go ile mosadi fane ya gage e ya tšhentšhwa neng kapa neng ka ga ka kgona go bona ke batho gomme lo ka no tsoga o bone ke ba ga sethole wa tsoga go sasa o le sethole mara bakgalabe ba babedi ba ka se tsogile ba tšhentšitše go ba faneng ya tata go bona ene go ntšwa le ba ka se re mola mama le mmona gore o tšwele gore a sa di tsena and then wena bole ka sesio mogolo wa kry ya go gogela thoko a re gane fane ya ga botate e o bitšang ka yona ga botate o tlo ya fela o phasa ge o tshwenya ke tše di go tshwenyang mara fela sese wena o mohlokomedi wa ba ntate mokwane santse o mmotse mo mo rietšeng phoso le ilokiše nakong ye ntšhi dilo tša rena bjale ka baswa di ne go senya ke mokgwa wa sedimo and then ra lebelela boloi kudu o nkwešiša badimo ba bommago ba ka se šale mmago morago a ile faneng ye nngwe ye e rileng a šiile bana ba nnoši ba le ka gare ga motse a ba šaile ka mongwe ke bolela lentšu le lengwe ke re ka mehla ge o le mosadi o gahlana le monna re wa go rata lebelela thoto ye o neng le yona ka lebaka la gore gone jwale mmago lena go diragala gore o wa bajwa and then mo gongwe mo a leng gona a kgone go ka alafiwa lena le bana ba gage le gona le nyako mohlokomela le o motšea bagadi ba gage le motšiše ga mokone lo mo alafa le mo alafela kae ka re a le ne metse re ka se re ga ya thuding o tla ya ga mamang gore re ga alafiwa gore re santse a boele ga mokone ene ga mokone ke kae ke ga bo ex ya gage ge le ne le mathata mola le rerišana le ba bafe re mo foune wa tla a nna go nna na go ngwana itla ara no morago ka gore a kere gone jwale moroka a ke no re ge o ka hlaga lehu mola lapeng lena lehu le o ba tlo le bereka le bomang bona because mokone o tsamaile communication ya bona le yena a e gabotse a kere mma bona o tsamaile communication ya mma bona le bona
ke ya go tswa patletša bo malome ya bona ba bo mma go bona go ka be go diragala gore go ne le ba bang ba ba ka no beng ba ba kwatetše ka baka la gore bona ba nyadišitše mma bona ba gana ntho e right ye bona ba bonang e le gore ba swantse ba tsamaye le mma bona then potšišo ke gore bo bereka le bo mang ka mola lapeng lela gape wo ke mokgatlho o tekemeng ka gore ba ga mokoni ba tla re no mma lena o nyetswe e no ba sowe and then mma bona re ke ile ke nyalwa la re le nyaka go ba ga mokoni bo malome ya bona ba re nyadišitše mma lena le a tetaola le nyaka go dira dilo ka mokgwa lena le nyakang so batho ba ke ba hloka tukišo ya sedimo sa bona tukišo ya bona gore ba tsebe gore na ke bona bo mang a ke re go jwale a ke no fa motlhala ka nna ke a tseba re ge ke go ella go tlo tla ba ga maubane le ba ga moloko mme a kere and then ba mo mmedleleng mo e leng gore ba bakwa o mongwe le o mongwe o bona o ka re ga a tsena go bona o wrong o mongwe le o mongwe o bona o ka re ga a tsena go bona o šitela ba bangwe wa e bona so ge e ka ba processing ya tloutša baroka ka moka ga yona ya go ba thuša mohlo mongwe go lokiša sedimo sa bona le ba ba phelang ba tla be ba kry-a thušo ya mohuta mang ka molalapeng kore ga jwale se segolo malome ka kapa re swantse re tsebe gore godimo ga batswadi ba bona e le ba babedi ke mang a eteletšeng pele ka molalapeng ke ya mathomo gare ga mama le papa wa eteletšeng pele ka molalapeng ke mang ke mama papa go lena o kae o ntwane alright mogalabo wa mama go lena o kae wa go mebjalo na le yena ka and then a re go diragala gore re nyaka go bereka ka molagae mogekolo o tlo dumela ke ya leboga ga a dumela ya mathomo ko gore ke tlo le berekela ka molagare ga lapa lela medimo ye e tseneng ka molagare ga lapa lela ke ya gama ke ya ga mokone le ya gama a senke ba a wa begiwa ne lapa la go se begiwe le ya tshwenya lapa la go se begiwe le ya tshwenya ene ya go ba boima gore re bitšang ba bomma go lena le begeng motsola le o bitše ka fane ya bomma go lena gobane stene sela se ile ge se nyakwa tšhelete ya mokone e tsene ka gare ge stene re se ra se bega re bana ba dutse hlathing badimo ga ba banyaka ga ba tsebe gore ba banyakele kae stene sela re santse re se bege ka lebaka la re tlo se bereka sa tia matšatši a mabedi a mararo ntwela e tshwenyang ka molagae ya thoma ya tshwenya gape so go bohlokwa gore stene sela re tle re se bege ba gabo lena ba gabo mme le ba gabo tate wa rekileng stene se ba nyakega lehlakoreng la gore badimo ba tsebe gore bana ba bona ba dutse kae ba ikušiša re ka se kgethele mama gore a ratane le mang a se ka ratana le mang mara fela sometimes go tšea decision lebelela gore bana ba gago decision e o e tšeang e ba bea kae gobane go njwa le sesi e re ka re ya go nyala magadi a gagwa ya gore reke mang ore ge re ka re modimo go gopotse mma go santse a ilele wa go ilela le kae ene moroka go ka lemoga go ne le dilo tše dingwe bana kapa batho ba kgona go sokola go kry-a dimpho ka lebaka la gore ge bana ba kry-a dimpho bophelo ke mmo bo tlo hlakahlakane dipotšiše gore nna jwale go ya ka nna ge ke kwa taba tša batho baki ke thoma go lemoga gore
ga gone modimo kapa lenyelo ile lengwe le ka fang batho ba manyalo a le gona because lona lenyelo ile o le swereng lenyalo la o kapa la o le hlakahlakane ka bolona gore lenyalo shile ke le swere jwale ge ke le fa ngwano ke ya go no bua ka motlaisha ka gore go ba le di-meeting tša go se fele go a fetša go bakiwa batho ba ba fetša ba bolayana gore ba hloyana a ke sware nyalo le ene o gopole gore lenyalo le tliša ke monna wa leng serious ka re ga relationship ge monna a se serious lenyalo le ka se be gona that is why batho ba ke ba sa kgone go ba ka gare ga di-relationship tša nnete because lenyalo a la a tshwanela go ba gona ge le ba gona le ya go ba kae le yena modimo a ba swaretseng ona le yena o hlakahlakane mo a lena o bolela nnete a ke re badimo ba kgone gana ka lenyalo ba bona gore go ne nto nngwe e ka diragalang mola batho ba ba modimo ba sa go buela ba ye go lokiša diphoso ene o tseba gore go ja go a bako ge o ke ba ga mokone ba ka nokwa gore jale o bonwe mokgonyane o re ketle ba tlo o tswelela le mmakua mateislopo o tlo o tswelela re o ke ngwanaka then go thoma go ba le pako wa e bona so go thibela pako yewe go kaone ba se ka kry-a selo ya ene o tsebe gore bona jale go bona like e kwiša bohloko wa bona malome ka kapa sa mathomo go o ne ngwana mo bophelong o se ka kry-a e le gore o nyaka go phela bophelo bola ba gore o thabele monna ngwana ga go a sokola se ka phela bophelo bola ba gore o ka re o no ba le bana gore ba tla ba sokole monna o bohlale ga gahlana le mosadi a ne le bana sa mathomo ko go rata bana bao gobane tšatši le o elwa le mmago bana ba le ba kgona go bolela gore bona mme ye o e riang a se yona mogala bo la re gana a se tata gore na wa madi mara mogala bo o re hlomphile mogala bo o re godišitše ge e le gore wena mama o ria dilo tše di sen right tsamaya o re tlogele ka mo nkore ke kwe le bolela ka lenyalo la mme tate kua a dutšeng gona go diagalang ka ene a ne mosadi wa ne mosadi ene a ne mosadi ne o dutse ga gabo lotse ka gabo ga a šalela a tloga mola le be le fapane le yena awa o no te tsamaetse o ba fapane le mokgekolo wa gage le nna o le kgaitšedi and then nto ya go dira gore ge a fetša go sepela and then go seke go ba le communication bit communication e bolaile ke ka go dira eng a tshepege jwang tata a tshepege o bolela selo gantšhi then a se dire so le feleditše le mokwatela because of o le tshepiša dilo tša palelang ko go di dira nna ebile go mokwatela ra mokwatelwa tseba le a ya ga mokone ga mokone re be re ya mara go ndlwa le morago a re saya why ka ge ke go botša ke dilo di a thatafa go thatafa eng le mašheleng a nna a nthatafela ka gore nto ngwe le ngwe lebeletse nna ka gae ge go ne le mediro kua ga mokone le aya ko ntwane re be re ya mara morago a re saya go njwela re saya ke nyako bolela maka ke reng kgaetšedi yaka is because of ga le ne mašheleng a go ya ntwane goba le ne le kwale le papa lena aowa nna ke na kwala then why le sae ga mokone go ne le mebereko warra ntate ka kapa gantši ga nduele gore re sa tle re saya ya a ba re botse wa ba le tsebiše a ba re tsebiše gore ne mebereko ore go ne mahu ka gae ore go riagalang mara gore ba seke ba le tsebiša gape ntle le gore a kere go nwa le moroka a ke fe mohlala ke re kwa ga maubane nna and then ge ba re go ne mmereko ga rakgadi a ke no rakgadi le ga ka sempotse mara ke tlo kwa ene ke tlo tseba because go ne le ba bang ba ga maubane ba ke kgonang go communicate le bona so go ra gore e mpontšha gore ba ga botse le ka kua ga mokone a gone mohlomong di-cousin tša bona tša borakgadi a bona ba borangwana bona ba boramogolo a bona ba e leng gore ba communicate a kere ge re communicata ke a kgona go botsa re mara kasi o kwele gore kua ga rangwane go diagalang ntosososona mara ge e ka ba communication ga e gona totally and then re tlo no se tsebe selo a le communicate molato ke eng batho ba modimo gantši di-cousin tša rena re no kopana mohlomong mahung
o sa le ka lehung la ka ga koko straight ga bo papa re communicate tšatši leo re fana di-number o mongwe a fetše o ya kua napile communication e lositswe a gona wa tlo o fonelang wa mo a senke la fapana le papa lena mo e leng gore e ile ya involva family ya gabo awa ka rena mo tlhakoreng la ka ke kgone o bolela le bona papa rangwane le ragadi ke felentse ke ba founela ka kgoditše airtime ra bolela o dilo a gona molato le ga ke tsene mathateng ke ba tlhaloseditše gore no ke ne mathata 1 2 3 moroka o boletse gore lapa la go hloka badimo o tlo le bereka mara lo tšea nakonyana e nnyane dilo tša boela sekeng because badimo ge ba le ka gae ke bona ba swanetšeng ba thibe meleko ba lwe le dilo ka moka ga tsona tše di athekang batho ba ba dulang ka molapeng lewe. Number 2, le ka no ya go phetha ditaelo mara selong se la palela le sane mathata mantši ka mogoki di ka se le berekele. So ke kgopela gore a le hlahleng gore go tloga mo kapa mohlomong go bega lapalela ro bega lapalela re berekiša bomang ba ga mokone na putso gore mokone o tlo dumela na tlo dumela le mama o tlo dumela swanetše ba dumele bušetša ka mang a ka se dumele mago lena e le gore yena lapa lela mo matšhiding o sa le recognize jwa le ka lapa la gage ntše a le kua ke la gage ga se ga mokone mole o ga botse go ya ka yena fane ya ka mola ke a gabo o fela re ke tshehla ba ga pare ke mateng so wa bone ke re nna re gakanega a ba le mokone awa moroka ba tlo re fa phone number tša mogalabe mokone ba re fa phone number tša mogekolo and then mokone a ke rena banna ke a ba tseba a ka no re alright mosadi wa die ka mokgwa nyakang wa e bona mara ke nagana gore re tlabe re kry-a gore power e ka motlhakoreng la mme kapa power e ka motlhakoreng la tate nao because ge e ka ba mme o mmago bona lapa lela yena o le recognize le go le tšea jwale ka lapa la gage e seng la ga mokone gane mokone o dirileng mo lalapeng lela ka di-contribution motlho mongwe ga a reka stene ga aga orino ba ela ya go no re a tsamaye wa bona be ke sa e botja malefo nto mo tseleng ke re malefo wa bona mo bophelong o swanetse gore ge o wa ga motse o wa go tišitše and then ge o ka tekry-a o wa ga motse mosadi a sa tsentšhe letseno mosadi o beya bophelo ba gage kotsing ye kgolo gore le go sasa ge re thoma re lwa a tšo ka diroko ge o le monna o ka re go agiwa motse wa palela ke go thuša mosadi ka samente wa kgatlha ke go reka dijo re wena a ga nna ke tla reka dijo mohlang le elwa mo o tlo tswa ka di-ayas le dipaki ga botse go ya ka mokgwa le tsebang le go kwiša mmago lena ka gona lapa lela ge e ka ba swantse le begiwe o tlo nyaka gore le begiwe ka sefane sa gabo ka sedimo sa gabo wa tseba why potšišo kore ka nako mama a reka disamente ntate mokone yena ba a rekang ke ne nneta gore lapa le le hlakanetšweng ge o mongwe a ba a reka samente o mongwe a reka kosine a gone gore mme a ka bolela gore lapa le le agile ke nna mara lapa le e leng gore mme o le agile a nnoši o tlo ba le maatla gore moago o kwaka ba ikwešiše kore wa bona ge go agiwa ka gae malome ka kapa go swanetše o lo ba le ntong o e rekang e o tsebang gore mo go agiwang ke ya gago le wena itsene o ka se re o e tswa wa tswa le dikosine wa tswa le mafestere mara e a boa mokone o ngadile ka gae kone a le mo a dule a le mo a leng mme a le mo a bereka emapele mokone a le moaleng wa dumeng ke di beyang taba di dintše a le go mongwe mosadi okay
a bona mme a le mo a berekang Mm. so ba ba dula kwa until mme a batše ba bakilwe ba gore ba tle ba dule ka mo stene se ba senyakile le ba babedi stene se ba senyakile ba babedi ka mokgona ba mpoditseng ka gore ba senyakile ba babedi ba Yeah. nyakela ke foromane ya mokone okay a bona Yeah. ba senyakela ba babedi and then ga ba ka mo a ke tse gore ke manga na le masenka i 6 mowe ka gona go ile ga tswela taba gore mokone ka gore masenka ga ke mabedi gore ke makae a bona nna ka tsang ke ditsene so la re dula ka mo o rile ga fela itla gae yena na sa re ke sela ke nyako bolela maka no tore ke lwa le yana ruang na sa re ke sela mme ke yana na reka dutse ka moka ga tsona so re dutse mo stene se re dula go sona ra ba re shifta mowe ra dula go se mo la gae go lwana mme magwa ga magela mara mme o tla tla nkaraba ke tlo mo founela go sasa ke tlo mo founela go sasa o tla nkaraba gore ka gore o malapeng a batho go njwale ge yena a recognize malapa a jwale ka malapa a gage ga a tlhokofala ba mmolokele kae ba mo ishe kae obvious wa go nyaka go bolokela kua leng gona ga jwale nna se ke tepotsišang ke gore ge mme a ka ba le ngwana ku o gona o dula le mogala ba ge fela kua goba o tsamaile le ba bangwe ba bannyana ba ithutututu fela mogala bo wa gage wa lenyaka lena moliabo mara ena zanga lentšha leo mara leno mmona ra a lenyake ditiro di a bolela le ne le go ya kua nna ke ae lena nna ke mara wena mphomane o ka re o ne badimo na a wa nna ke mara wena o ka re o abetse mmago wena kang kgang ka ke reng kang wa o sa empho ke nnete bela wa betšeng wa o sa ntatola a re rate a bang a re rata le ra bo mama o itse go tswa mmerekong a wele a ke mang ba sa dula ka moga ena maagela ka kwa o ba re ga itla mafela a kgwedi a tle a rebela ka kwa gage a tsoge kwaga a dire grousara o mpotse o ke rogo a wele ka gagage o fa bana ba bafe ba gage monnole o le ena o tswa lenyalong le lengwe la bana mosadi a ga go tlhokofetse eng o šile le bana okay. And then ka mo a sa tliše ka mo a tliše selo a tla a tshwere mfago a ngathe some of it nka se ka re ke rekile di-russian ka ntšha tše 4 ke a di rwala o tse kwa ke ya go na le bana wa kwešiša o na le bana nna ke na taba ke tše ke bolelela ba ba rena yeah o tla le tšona o aporaelwa o braela ke mma mama wa fetiša poraelang rangwana lela ka moo yeah aga nna ke tlabege go se jwang kgane ke tseba rrangwane ba ramang se sempho ntate ntule mogala bo a nyetse Wa nyetse mama mama. o ke rangwane re mmuša ka mokgong wa ikwešiša so kore kare maybe our nail just for that day ntshwela ya tswela pele ga e tla ka go dia gore o fetša wa weekend o reka dilwana tše ka o kore ga botse o reka dilo tše e leng gore di tlo accommodata yena matšatši a tamo matšatšing ale alright a re tleng ka solution re e tswaleleng ne moroka ba tlo re fa difounu nama nna ke tlo founa ke bolele le mokone ke tlo founa ke bolele le mma and then ke tlo ikry-a go tloga gona mokose go swantse go kry-aga le gore lapa lela le swantse le phele and then le swantse le phele gore bana ba batho ba kgone go kry-a boroko ba ba dulang ka mogare ga lona and then re tlo itšea go tloga moo mara ge e ka ba gone le se re tla reng ge re sa e šoga ka difounu wa tsho ba direla sona gore ba kgone go phela a se tswele pele nna go ba thuša gona ke tlo ba thuša malome ka kapa lelapa le la go sa sankaya ka le bereka fela ke duma gore ka kua gare ga lapa lela go be le badimo ene re tsebe gore badimo ba ba tsenang ka mola ke ba bomma go bona ba mathomo then re tsentše ba bopapa go bona potšišo ke gore badimo ba lero ba botša gore eng kare mma go bona o ile pele ene ge motho a nyala badimo ba mošala morago
badimo ba gabo ba tsamaya le ene ee a ke re ge re nyadiša mosadi badimo santse ba mošale morago ba tsamaye le ene jwale ka letšatši la lenyalo la mmago lena lena le ganeletše ka gae le rile a le ye kowe a ba re bala mo go na le tatemogolo senamela ke ena tseba diwetse ka moka na ba re bala tatemogolo senamela ke manko a bomma ke maloma malomamma o sa phela okay emang ge ba se ba lebala batho ba lebile gore ba nyala ngwetši e seneng ngwana and then ge mama ya ko semantseng a la ya ko gane ra ngwane yena ba etelelane mo ka kua ga bolena mo ileng gore be le momešetša diboroso ke nako a šetše after lenyalo mara le no mo braela di ration ntse a ile a wa nna a ke itsene ya lena ba mo braela bona ba kwa ona mo braela bo ba braela ke mpho alright bana ba gesho solution e tlo ba gona ne e tlo ba gona dark or blue ge e ka ba go a swanelwa gore lapa le la ge le begiwa le begwe ka fane ya bomma fela go tlo ba jwalo and then ge e ka ba go tlo gapeletše ga gore go tsene ba ga mokone kae e tlo fitla tharollo yona eo ba gona according to agreement a ke re ge batho ba dutse ba bolela ba fetša ba dumellana ka something so re tlo dumellana mara ge mma a re ka mo ke ka gaka and then re tla kwa ka kua tlhakoreng le na le leng gore ba reng ge ba ra go lokile a rieng and then re a area and then gore lapa la le kgone go ba le tšhireletšo batho ka moka ga bona ba phelang ka mo go lona ba kgone go šireletšega ya yona eno ba jalo no bona ke tlo ba thuša a buti le tabeng ya gage ya gore a lwe le batho re tlo bona re bereka jwang and then sedimo sa bo bona re tlo se bea gabotse and then le bona ba hlapišiwe ba be gabotse sese le yena re tlo bona re bereka jwang bothata ba lapa le la bone fanetse ntšhi fela re tlatle re di dulela fase re di lokiša nna ka re ke dula ka go nna ke nnošile bana ba wena ga gago ke gamang ke ga makua ya ga botse ka molapeledi a boa nna ke re ke bitša ka pase ya ka ene a wa kwa ke re mathata ge ke a mantši a feta le a jopo ya moroka e tswalele ba re emele ka mola reception ka mola go tsene ba le ba bang ba ya a ba re emeleng ka mola re tlo ilokiša kere ya e no re košana mo di tla loka nko re bone ka mo Omuto soyez so sham na le. Ola uruti fase ramo. Omuto soyez so sham. Kewe kekelwe. Ariendele. Atata la pala morena ka sifele. Atata ka sifele. Ari duje reperisha na singsa na ka wona we. Are malele nkaka le professor ni tšentše kgolo ba ilo re rarolela bonaka professor le kaka ba ilo re thuša ka are tšentše kgolo bana we o bolela le kaka o bolela le professor a kapa o tlo rieletša ka maele Mure muto refata rolo ya Ariel Omure tsuwaye tsushaka mawe Areza mayengi robola kaleto Areza mayengi rien piche piche Ona le baje kulo le baja Abatse madika watere lao kacho
ba eletše le rena re sebele Ariel Ariel robona Ariel robolela le mora motšhaba Ariel tšentše dikgolo na le bakgolo le bakgolo a pitšentše kgolo ba tsoša kgomo yeo e te tsošago pitšentše kgolo ba thuša motho wo a itekago o seke wa no dula fela wa re modimo gona leka a re a leboga a moroka re a leboga tloutša baroka ba fitlhile balli ba rena moroka ke ba o ka no batamiša ke moka a ba re fegolola se borala metsotsong e re šetšego ka yona ye tobe a ge a ke go leboga malome ka kapa batswadi ba ka le kae re gona ke ba gamang le tswa kae gae ga molautsi ke tswa ka gapamadi le tswa ka gapamadi mma gore na lena le man le bagamang kae nna ke nna mananyetso ka mamphogo mananyetso ka mamphogo re a leboga mma molautsi ka nakonyana kapa metsotso e re le go yona motswadi le no dulang godimo ga ditaba tša lena tšeo di le tlaišago tše di dirileng gore le be le feleletse le le mo pitšeng tše kgolo mo lekgono ntle le tikatiko ntle le go potapota re kgopela ditaba tiang di lleng nna ke ngwaletše pitšeng tše kgolo ka baka la go hloka boroko ka gara motse na le bothata jo e leng gore ke tlholetše ke monna o a nyetšeng monna o ba bereka ka batho then o be a rwele mara nna ke sa tsebe nto e thomile o tuloga ge ngwana ka šina go thula ke koloi mo tseleng ya ba gona ke thomong go phafoga ke tšeme ke nyaka gore bothata ba ngwana ka keng ba nkutulela sephiri seo ke tlhakile go thoma ka yona ngwagoo go fitlhelela le gono jwale ena ya fetša ka yena ngwago mollo o mong ya topa ngwago fela o tlo thoma o mo šetše re no tshoga mama mogala bo ba bereka ka bongaka ba mohuta mang e ka ba boporofeta e ka ba bongaka ba setšo e ka bang ba bereka kang ka boporofeta ka boporofeta o ba rwele kang ba re ke ya o nwa madi ke noga ba re ke noga mola wena o bo o dula le yena pele a etla go robala o bo o bona eng dika gantši o bane go tsoa mo bošegong a dira eng so a nna nako nngwe ke mmona šetšaetše o boa ka ntle then ke mmotšiše gore kganeng go ne o tswa ka mo ntlong o eya ka kua ntle o le so ge bana ba ba ka go ka kgonagala gore bana ba tsošane bošego mohlong ba ya toilete ba gatlhanenago o le so o tlo o re nna ke tsege o le so o ra gore a šheleng o no tsoga ka šheleng a ya ka ntle nako ngwe a nthela re gape go a robala o bola ke boroko yo mma molautsi mo clipping ye le nthometseng yona le boletse gore tate o ne ntompa ka molagae ntompa ke yaka yena ba no be le polatanyana a berekela ka mo yona mara e leng ntompa ke yaka lena le ngaka goba lena le bereka ka sekereke nna ke thwasitše sekereke mara go fihleng ga ka go dula le yena ka mola sanka ka hloke dira selo mo ntate kapa mo le dulang gona le itemogelang mathata gone jwale
ke la palamang la lena le ba babedi ka pala tate la rena re le ba babedi ke kwa o re go fitlheng mola ge o fitlha o etswa kae koko e ke tšo thwasa o ile go thwasa o dula gona mola ke dula gae o dula gageng ee ka rage ke bankgorošang then ba nkiša gae ka feta ba ntliša mo motseng and then go fitlha mola napile ya nape ya ba tse Mm. le gore go ka be go ne le phoofolo tsoko ye e leng gore e ya te tlhabela e dia jwang bo sa bone selo e ke sa bone selo tate o robetse ka ngwaga mang 2021 since 2021 le bile le mahu a makae ka malaga ka ke 2 then kua ga bona ya feta 5 o e topa ka moleka mo Mm. so kua ga gabo ba tseba gore ngwana bona o rwele o be a rwele ba tseba mara ba uta ka gore gona ka 2021 ga a tlo hlokofala ka morago wa good friday twins la gagwe le mponage la re ke tswa gae and then re fihla gae re tsweleng ba re boditše gore ngwana a borena o ba rwele ka nako e šitše le segola a dutše godimo ga wheelchair a sa bolele a sa sware selo ntate molautsi okay namile a re go nna re mo re tswang gona ba re go botse gore ba nyaka go tla mo ba tletle ba go thuše okay namile ka re mphe nakonyana ke tla boa go wena namile ka tswa nna ka tswela mo bathong ba babedi ba re o seke wa be wa leka wa leka go dia go ba dumelela gore ba tle mo motseng wa gago ka gore ba tlotlela go bolaya wena go ya ka se wena o se tsebago mmamolautsi batho ba ga bo monna o ntwe a e berekišang nyeki ba itse ba ebile ba dumellana le yena go ya ka wena ke tseba e be le mmage gore ditlogolo tše tša gage le tsona ge e be di tswa be ba ba botša ka mmago ka koko a ba bona ba botša ka kokwa bona o robetse le yena o robetse ona ngwao jwale mmamolautsi ke kwa gore mogalabe o be a ne le platana ya be a berekela ka go yona ka mo plataneng ye o go jwale wena o e berekiša go diana ke a boifa o boifa go tsena ka mogare le gore ya ka mo go yona re a felegetšana a re go suela le a suela a go be a le bone selo a re bone a selo le tekwe mo mara letswalo lona le gona re a boifa ra tshoga so go jwale mmamolautsi ntle le phoofolo tsoko ye kapa yona yeo mogalabe a be go thweng o be a rwele ka yona e hlola mahu a e leng gore ge le a šala morago le nyaka go tseba le hwetša gore a hlola ke yona yeo tate ba rwele ka yona ntle le ye ya diphoofolo ye le a robala ka gae ntle le yona le ne mathata ga go robalege ka gore ya tshwenya e itira le a ke re itira banna mo gore le mo baneng ba ka ba sokola le nyalane le ntate molautsi ee le nyalane ka mokgwa mohuta mankoko a kry manyalo a fapana mohlomong sa le a notla ka 300 ka saka la mabele ke mo ka ba go lokolla o tlhabile o hlabile le berekšana ga botse le ba gabo sala thomo ba jwa namile ya ba mpherefere ya ba mperefere ee ba re nna ke moloile gape ke boletse le morwedi ya go maabane le lekgono ya ke boletse le yena maabane le lekgono morwedi ya go a mpotša gore kua a berekelang gona kapa kua a phelang gona go ne le bao e leng gore ba kgauswi le yena ba e leng ba ga bo monna o ke morwedi ya gage morwedi ya mang wa ena ntate molaotsi o dula ka yena o dula le bona gona kua alexander ga ga bo wena o dula kae gae ke a ke no re ke thoyanto okay le a kwana le morwedi o wa gage o
o bolela le yena o la fela nna ba bolele le nna a ba bolelele jwale koko go ya ka lena ge go ka diragala gore mohlomongwe go ntšhiwe phoofolo e ka mo gae le tlabe le imologile le tukhuditše mathata moroka Thobe koko o nyetšwe ke ntate molautsi o mo tlhabišitše molautsi ba bereka ka sekereke koko a ya go thwasa go rogela ga gabo a boa ba mo fetišetša mo ga molautsi mo molautsi o be a rwele koko o be a sa tsebe nako e ka moka ga yona koko o thomile go tseba gore molautsi o be a rwele ebile ka mogae ka mo gone phoofolo ka moraga gore ngwana gage a thule ke koloi ke moka dinnete tša thoma go tšwelela koko o bolela gore phoofolo ye molautsi a bego a e berekiša kapa a e berekišang e ya tetlhabela e topa ka moga gage mokgekolo le ka kua ga bo molautsi ka kua e ya topa koko o bolela gore ka kua ga bo molautsi before molautsi a tlo tlhokofala ba ile ba tswa ba botswa ka taba e and then ba botsa koko gore re kirile taba e jwale ka ye and then kua re tswang ba re ba ka go thuša gore ba tle ba lwele sebata se koko a ba gopela re mphe nakonyana a tswa ga a boa kua a tswetseng gona ba mmotsa gore a sekebe a dumella motho wa batho ba le a etla go mo thuša ka baka la gore ba tlela go ja bophelo ba gage o ganne jwale o tlhalosa gore mogala ba gage sentse a robetše yena le ba bogadi ba gage ga ba tsamaišane ka baka la gore go tloga mogala ba sa ba jwa before a tlo tlhokofala ba be ba mo phoša ka maswi ka ba re wa moloya ke yena a mmolayang jwale molautsi o ne platana mola ye re ka reng ke ntumba ka re ba berekela ka go yona a kgone go tsena ka gare ga yona a nnoši o gapeletše ga go fegeletšana le o mongwe gore se a ka se bonang o la e kgone go ba tlatse ba no e kolomaka matswalo ntše a ba itiang ba fetše batšwe jwale kokolola ka sebata sewe ka gore sebata se se a senya se hlola mahu sebata se se tephetoša banna mo go bona sebata se ba senyetša maphelo le bana jwale koko re nthušeng gore sebata se kgoneng go tswa ka mo lapeng ke kgoneng go ba le khutšo ka lapeng laka ke go kwile motho wa go rwala malome ka kapa a ka se rwale ka gare ga lapa ebile o le mosadi wa gage wa se tsebe yeah okay koko ke kgopela go botšiša mo mogala wa gago ba thwasitše nna ke tsebe nna ke no hlakana le yena a bereka ka batho and then go gahlane le yena a bereka ka batho a senke go a ba le nako mo wena o mmotšišang gore mogala wa modimo ga botse wena o tswa go thwasa kae na o no mpotša gore ba no mo iša thabeng 7 days a boa profeta koko wena wa napa wa ditshepa jwang taba tšeo mola wena o le motho wa go bereka ka batho o e tswa go thwasetša be ke se ka tswa ke thwasa bo se wa tswa o thwasa okay ge mogalabe a etswa ka sheleng ka lapeng la gage o mmotšiša gore wa kae o ba go botša gore wa kae yena be ke sa mmona a etswa be ke mmona a boa be ke mmona a tšhetša etse o boa ka ntle o mmone magama kae ke no ra gabedi gantši mohlomong be ke sa mmone ka gore o ba fela nthela re gape ga robala o bola ke boroko alright mogala ba gago ba bereka ka batho koko a thwasiša ba sa thwasiša ke rela gore a dirang o robala le mogapa madi o robaletše gona kua ga gabo ba motšere ba nkamogile ka nako a balo mosadi o ba dula le yena molatau ka yena o sa le gona mara o motlogetše o motlogetše a tla dula le wena and then mosadi owe le ba bomonna ola ba kwana bona okay koko a ke botšiše mogala bo ka nako wena o dula le yena mo
leke go fitlhelela ge ba mo tšea ba re mola ba mo tšere ba re nna ke boe ke tle ke mo tšee ke namile ke mo tšee namile ya re ka 2021 ka 21 tša December ba mphounela ile bošego ba re koloi e tla go sasa e tlo le tšea le tlo jela Christmas mo ka re nna nka se kgone be ke šetše ke mmonetše mokgekolola ka re nna nka se kgone mokgekolo mmage ba re gona wena o mo pakela a go ka mo pakela koloi ya tla e tšwa Pitori gona mo le twinsi le gage a le gona a fihla re wa mo tšea a gana ka re o se ka gana dumela ka gore ba tlo rena ko go ganeditše a mo tšea re o tla boa le yena ge difeme di bula ga difeme di bula a se a boa le yena namile ge ke mo founela a re go monyaka o mpotse ke tla hira koloi ya molata ka re okay nna ke elo ka mo tlogela then mafela kgwedi ya January kaya mara ka se le sehla ka gore ke šetše ke lemile then kaya ge ke bua kua ka boelela mo ke tšwang gona ka ba botša gore ke tsamaile jwang ba re o se ka hlole o sa lebea swana le ga hlokofetše re tšwile le gona ba re le seke ge le nyaka go boa le phela le seke laya ka gore le botšeng le terebe e tlo le išang ge le iša kua a tleme dieta a tiše namile ke nyaka go botšiša mo koko ka gore wena go ntšwa le koko o tswa go thwasa wena tše ba di bolelang ba re mogala ba gago ba rwele wena o bona jwang radio e khomotse koko go ne no ga e ke feleng ke bona mo diponong o e bona kae no ga e no tsamaya le mola jarateng alright koko wa ile tšhaba go tsena ka mola ntlong ya mogala bo ka mo ba bereka ka go yona ya nna ke tsebe nna ke a boifa le bone eng sa go makatša ka mola ntlong ya gage a ka bona selo mara go a boifiša dilo tša gage tše a beng a thuša batho ka tšona tša sedimo go ba tša kereke di kae di gona mo gae mo bona ka mola mara go ne nto ngwe e hakile kua godimo ya go swana le tšela di berekišang ke makula ke eng ntwananyane ngwe e goldinyana so e na le sekhurumelo le ketana o e hakile ka mo a beng a hlahlofela ka gona ya kile kwa godimo koko ka nako e mogalabe a phela o bo o kgona go tsena ka mola o lokologile o tseba nto ngwe le ngwe ka mola be ke sa fetele ka kua gare platana e ganeng ke e ne le thurung koko gape ba santše nkebe ditaba tše gabotse a ile ga bona mogala bo a etswa ka šheleng a tsena koko nke ba biditše family nako e la gore banna monno wa mmaka ja po tsena bošego ka šheleng ene o tšika ka montle ka šheleng nna re tse gore monno o ria buang o ile wa e swara ya ba sephiri tabe koko o be ya go botsa gore o se ko a bolela mara koko be e sa go tlabe e be ntlaba nampile motlabo o wena wa o solela mang ha ona be ke no fele ke mmotša ke re wena wa loya mara koko then bana nkebe a re ba tswile sola a sa tšika ka metšikatšiko go no tswelela ngwana wa gagwe wa lekgarebe go ba tle ya sepela le o mongwe wa boyfriend ba bone ra tswale a šetše ka šheleng be le tlo reng koko that's why ke re a go kgonagale gore monna a rwale mosadi a se ka tseba monna wa go rwala re mmona ka dika o ne dika tše dintši kudu tša go se kgonagale koko mma go rena le eng le mokgekolo ke morato le bana ba motho ka nako e mogala bo a sa phela e sa le monna ga botse a dia dilo tša gage be le mmona jwang lena ke re bele monna ena o no re a sa nyaka o no ba ga botse e no ba monna ga botse mara ho tšele gore motho o la ka moga gage ka moagwa ga botse na be re no bona ile motho a lokileng and then lena jwale ka family ya bokoko le thomile go tlaba ke eng ke ge le bona go diagala eng
nna mo ka go tlabegantsene ke tlabegile ka nako ela ya lehula ngwana go dialetšeng ngwana o iteile ke koloi mola gating ya sekolong a itea ke koloi mola gating ya sekolong ge re ya re o phumula madi a ra go etša mola o tlhokofaletše mo goba o tlhokofaletše sepetlele ka sepetlele ka mokgo go leng o ka re ka sepetlele o ne o tsena go motse okay so ge le koloi mothutši ge le re le ya mola le ya go tšea le ya go topela madi a gage la no kra eno ba dithorwana so mara e tloga e mothutši a ra bona a ra mmona gore me iteile jwang le gore me iteile jwang mara re no hwetša e motšere a ambulance e motšere mara ge le ya go mmona sepetlele go ba ko mmušareng mmele wa gage o be o bontšha gore o kušitšwe bohloko thata sepetlele a kena kaya go ile koko since ke thomile go rana lenane go le lapitšeng tše kgolo ke kgopela re le wena mama o nthe o kwe polelo e ke tlang go e bolela moroka o boletše polelo ye gabedi gore gararo gore mabakeng a mantši ga se mantleke go kgonagala gore monna a rwale mosadi a seke a tseba number 2 go ne le batho ba e leng gore ba kgona go joina dilo and then ge nako iya di ba lapiša ka fase ga mabaka a rileng and then ge di mo lapiša motho o hlaba mokgoši o re thušang koko wa makatša ene koko ka gare ga ditaba tša gage o fa kapa o refa gore re be le diputšo tše dintšhi godimo ga gage tše ding di ka se kgonagale gore re mmotšhe tsona mo moyeng a kere mara koko o makatša le go tšhoša ge mokgalabe a be a no tšwa ka šheleng mašego a boa dilo tšo ke dilo tša go makatša kore di ya go bontšha gore motho o ke moloiwo goba motho o a berekišwa a kere taba ye ya se maka koko o no dutše ka yona kore a no dula gape ke ka nako eng ke beng a ile thušang batho ba modimo ke a maka ke a tlabega then a dula koko for sure le wena ke gona motlho mongwe kwa gore sebare sa gago be a no tšwela ka ntle ka šheleng bošego goba o ile a go sebela o no bolela e šetše le kgale no mokole e šetše le kgale ga se kgale a boletše wa ekwa ene motho wa mme ka gagabo o ba le bana ba mmage ba e leng gore o kgona go ba trusta a ka kgona go shera mathata a lapa la gage le bona mara koko taba ye o te tshwaretse yona a na nnoši and then mokhalabe a be a robala jwale mara yena ga a bolela gore mokhalabe a robala ne o boletše gore ba mo tšea a sepela mara ke ntho e ba sontša e bolele le semetsing ya makatša kere gape ya tlaba a kere go swana le ge nkare ke ne le lekgarebe bua ga maubane ka mo rumong a no ba le motlho mongwe a no fetoga tšhwena ke rialo nka se no o dula ka yona ka no re ai o fetogile tšhwene ke tla reng mara ka tšwela pele ka dula le yena so ditiro tša tate di be di makatša koko a khomotše a kere a sa botše motho ene a sa hlale a dutše ge ba fetša go tšea mokhalabe ba sepela le yena ka moraga mengwage mentšinyana ke gona a thoma go ingunanguna gore ke be ke tla ba ke 1 2 3 4 wa tseba that's why ke re mo o ne bothata bo bogolo le tabeng ya koko lapa la gage gore le loke noga ye jang batho e sepele re tlo leka go mo thuša ka mogore ka kgonang fela re tlo hloka gore koko le yena a phuruluga bolele le rena
koko mo go basadi ba mokgalabe ba ba nyetseng mokgalabo wa gago wena o mosadi wa bokae mo e leng gore mokgalabo o ile ra ntšha tšhelete a re ke a nyala a nyala wena o mosadi wa bokae mompoditse gore ko wa boraro ka re wa mathomo o ka re ba re o tšhabile wa se mmotšiše gore o tšhabileng ke mmotšišitše wa tseba nako nngwe o tla re malome ka kapa o gatlana le motho wa re o mmotšiša gore monna gane o phela le mangara a wa nna ke no ba le bana ke nnoši wa re ke kry-ile ganthe motho o tšhabile še a di tšhabileng mo le wena o ka se di kgotlelele mosadi ya bobedi go riagetšeng ka ena mosadi wa bobedi o ba mo swariša gantši a mo swarišetša eng ba ba ka go bereka o be a thuša batho mosadi o le ene be ba ba ka balwetše ee alright wa boraro ya ba wena ya koko tate o be a rata basadi ba go bona kore ba sa no tšea mosadi fela and then wena koko tšeo di boneng kudu o ba iria tšhelete a lefa mogalabo e be no tsena ka mo matsogong a ka re ke go e romela mmage mmage o sa phela ka nako o ba sa phela mmage o tlhokofetse bona ngwago nako ya bereka o ba e dira tšhelete mara o tlo nroma gore ke go e romela mmage mmage a tekgethela a nyaka gore ye shoprite ya shoprite a nyaka ya FNB gore ye ka FNB and then ka gore mogala ba gago ba ne lapa ba le tseba le hula gage le bereketse kae gona kwa gago ka lapeng la batswadi ba gage ngwana wa tate wo a phelang le ngwana ga o kua Gauteng le yena a se ba nyala mmage be ba ra ba monyala mara nna re ya go saena kua certificate sa gana ba re o ba nyetše mara ka ya ba šitše a hlokofetše ba re a goge certificate sa lehu then a tla kgone o direla nna certificate so a re tsene ditabeng jwale koko nako a rena re šaletše ke 5 minutes o nyaka gore ke go thuše ka eng mama nna ke kgopela thuša gore ke moleng ka ntuela ka mola le bana ba baka le bona ba kgone go kry-a bophelo jwa gabotse ka gore le ga ba kopane le masoana eno ba kgwedi e tee tšepedi ba ba tlogela okay ge wena o robala re go iše kae re dwe itimile koko nna ke šetse ke tlhadile gabotse o tlhadile ke kole bohloko ngwana ile gole ke kole bohloko gape ngwane wa thušeng koloi o boloketse gona kwa o ba mo tlošitše mo ba go mmolokela gona kua venda mara nto le nkušitše bohloko o idumetšiwang koko be ke sa tsebe selo sepela ba re a roba gape morwago ke morwa ke o boloketswe venda monna gago o boloketswe venda gape le wena o tlo ya venda ngwana ga go bolokile dirapeng a nnoši ba bona bona kua kae venda ba ba kae tate mogolo a gage le bo motswalage o bana ba gago bona ko moane wa boloketsweng ko moane jwale koko re botšiša re wena re go iše kae ya go imela araba koko a se ka go imela araba koko ka gore a ke re rena koko gone jwale re tla ya go tsena ka mo ngwakwaneng moo go sa tseneng ra lebelela gore ka moo gare ga nto ya Gauta goneng re tla ya go tsena ra khukhumela ga go khukhumela a se ka go imela gore ba kwele ba bangwe ba le bona ba re bona ba tlhokofetse ba yo bolokela ga koko bona ka mampo
ba fe ba bamba bana ba koko ba ga and then mola ile gore o mongwe ile ile venda kwa gole and then ge le tsamaya ba re o la le nkwa ga robala and then koko wena gape o thusha batho o dirileng ka lehula ngwana o la gore a bolokege a ke thuše batho he a sa ka ka thuša motho mara o ile o thwasitše o tswaletše go tswaletšwe ya fihlile ma a tswalela go tswaletše yena mogalabe ene o ka rokile gore ntompa e yaka ke tlile beke e latela mo gare ga beke mala ke šetše ke tswile ka mo ntompeng then be ke na le tloloko ke ya kwa tloloko ya lla ke a mo tsoša ke morela ke re tloloko a e ka ya lla a ra wa tloloko ya go gafiša e sa le go gafiša o le thwasong ka re tloloko a ka ya lla e lla ka ntompeng e lla ka ntompeng wena o robetse ka nna ke robetse ka ntlong e nngwe then furuga ke tsoga ke kry-a ka kwa ntompeng go swele ke letlhakanoka then ba beile le mašela mo go le maphande namile go swele lešela le le-one ke a mararo le la mo gare le swele half namile go šetse half le leki namile ke aya ke a molata ke re ko botše ka re tloloko ka yalla namile ke ge ke tsamaya ke ya go kobela fihla kua kobela o no nthela re tsa mo re rwela mogatšago a bereke ka molantompe ke fihla mo a gana ka re ba re go bereke wena ka mola a gana feditše mengwaga ke sa tsene ke sa e bule koko wa ya ba gana go tsena ka ntompeng ka bereke a ke tsebe no maybe lebaka e be e lla gore kobela ga šang la ra botse mogala bola e bena bereka ka mola o ba swantse a ye go bethwa mola a ke re go ra gore maybe letsogo be la gage la go tšhuma mašela ka mola jwale ga a bereka se a swa jwale ye e bone ka pela gore mo ke tlo tuka no a ke sware wa e bona alright koko le wena wa ba jwa ke a go bona ke a bašwa o hloka thušo go dula le monna wa beng a rwele go kotsi ka lebaka la gore phoofolo e ya gage ge ntše ba go berekišetša yona e ya go tšhilafatša e go tšhela madi a ditšhila e go dira mosadi re swanetše gore re ye go nyaka go tseba gore ka ge polelo e re ba rwele ke nnete o ba rwele gona ba rwele kang ntlo la gage nyanela le palelang ko go tsena ka mola re santse re tsebe gore re ka tsena ra bereka jwang gona ka mola gare ga nto e lenyanela go neng lenyalo la gago le bile gona kua venda and then ka nako ya lenyalo mmatswale ba go rata o ba pretenda o ne le bana ba ba kae ba mogalabo e be le two go šetse one wa mafele re tla go thuša koko ra go direla dilo ka moka dilo di a kgona go sepela ga botse mara fela se ke nyakang go go botša sona motswadi yaka kore dilo tša go swana le tše o se ka tlosa dithabela nako nngwe ge motho a etla go wena a re ke tlogelane le motho waka batho ba modimo ba bangwe batho ba lahlilwe batho ba khutšitše ebile ba hlabile le dikgogo ba leboga modimo mo gona wa tseba ke tswile ka gare ga mathata le kore wa tswa morwalo lo mogolo be ko o rwele wa tsa ke tswile wena go gatlana le yena o mmona a na nnoši a tloga re nna ke no ba nnoši kgante motho a se motho a se motho so nke kokotše dintše le dilekoleng jwale ke tlo go thuša ke tla bona re ko go direla eng o kgone go loka o be ga botse yena dilo tša beng a diria be se dilo tša go ya ka tsela a go neng a ka gore e tla bereka motse se apara o nkwešiša no motho o santse apara o ra re go bereka motse o se o apara o ne o ketima ka mo ge ngwana a ka tswa swere ke teng goba makoti a tswa swere ke teng ka mo ano ke ra tswala le busy a gaša ka mo aowa ga buele ka mo kutong ke mphela ke no ba mathata o santse a reng koko bothata kore bolo wena koko bo morata ene go ne diphiri tše e leng gore tše dingwe bo di bona bo gomola ore mohlho mongwe o be a gatelegile tlhaloganyo gore a ska kgona go kore a bone dilo mara a ska kgona go di bolela mara malome ka kapo o ra re monna a tlogo gape kgobokwane ke gona mo o tlogala mosadi mo lla tau ebile o sa boa sa mo kgobokwane mo gausi
santse o topotšiše gore mo ga botse go dula nna ke tswa mamphogo wena o tswa mamphogo o go jere mamphogo a go tliša mo ee re tla le thuša bale re bona gore ria jwang bale se ba re ga ba robetse kua ga ss ba sa tsoge ka tsela ye ba reng ba tsoga ka gona go ba lotse ba diria mo ga gage wa jeria mo ga gaga o lena o be a sa bontšhe any sign ya gore a ka no be a sa loka ka letlhakoreng le lengwe ono a kare bale o no nyala sesi a šetse a gile a feditše a re sesi a re ga goroga o gorogile bošego forogo ge go isa kobela ya motšea kua gae ya motlišago ga botse se ba re kua ga bolena a ya ba mokgonyane wa go boaboa gantši okay gane mama wena le mogala bo le gatlhaneneng gona kae jwang tlhana ga gage o boile bjale ka molwetse ikwa moroka nko re tswalele yona o tlhakantšhe le di-phone number gona mo di-announcement dilo tše ka moka ga tšona tše e leng gore batho ba tlhoka go di tseba go tšwa ka mola tloutša baroka ka fale o tla no re mola go koko mola wa no mo re fa before o e tswalela taba ya koko e no nyaka gore koko nke koko mane nke re mohlapiše nke re mmereke nke re nyake go tseba gore go diragetšeng ka yena sa mathomo and then re nyake go tseba gore ga botse bothata ba koko go tlile jwang gore a wele ka gare ga dilo tše a wetšeng ka gare ga tšona magagešo ge re ile ngakeng a re a ya go nyaka ngaka re ile go nyaka thušo ke ya mathomo re santse re nyakeng thušo re lebelele mola re thušegile pele re ka ya ra dula le ngaka re nyake go tseba gore badimo ba borena ba dumelelana le rena ka seo na and then koko go mo bolaima go ka se re thuše se segolo ke gore re mo thušatšo ka gare ga seemo sa leng ka gare ga sona and then santse re santse re bone gore re bereka jwang ka tabantong ba ela ke nyaka gore koko ka motsotso o moteo nako o gatlana le yena ke nako a sa dula le mosadi wa mollatau mara ka mogala o ba ile thwaso mosadi o ba ile thwaso o yena a šetse a nnoši ka mogae a boeletše gape ka ro ba thwasitše a boeletše gape okay ke tla go thuša re bone gore re bereka jwang kokwa kere tše dintšhi di nyaka re dutše fase re di bolele re bone gore ka dira jwang magagešo ka mokibelo šo ona re goroša phumi re goroša phumi re mo goroša gamanskrala ba re next to old age and then ke ne nnete gore re tlo ba ba timelang ba tla kry-a difounu mo la Facebook and then ra kgona go ka ba hlalosetša gore re bina thokong e feng ka sontaga re goroša ngaka re goroša magolo mahlako sebesebe ga masemola next to stadium ke mo e leng gore ro bina gona sontaga le mokibelo re tlo di posta mo Facebook le kgone go tseba gore ge le nyaka direction le kry-a jwang post tša rena di ne le di-number la kgone di founela la botšiša gore go binwa ka e jwang ba le e leng gore le ngwadišitše meropa magagešo